Crtani vicevi. Miki i Mrki. Oho, pa desi Mrki, šta ima, kako je bilo na poslu? Pa evo me nema ništa, jebeno i ajde kad... Jebi ga, aj kad imamo već ovak dug put, šta misliš da ustavljamo malo štoperima, a? A može jebi ga, sam traži šta nude i ako dobra ponuda jebi. Oh, evo vidi prve štoperke. Pa i ne izgleda slabo, ajde da vidimo šta nudi. Dobar dan gospođo, šta nudite vi danas nama? Ako hoćete da vas povezujemo, morate nam nešto dobro ponuditi. Dobar dan, gdje ste momci? Ja imam jabuke za vas. Joj Mrki, jel trebaš jabuka? Ne treba, a? Maja. Pun kurac ovih vitamina, više dosadlo, sve. Ne treba. Ne treba, hvala gospođo. Doviđenja. Doviđenja. Posle sljedećih 20 minuta vožnje, momci nailaze na novu štoperku. Ujebote ovaj duračku, stati ovo. Aj stani, ajde Mrki stani. Pitaj šta nudi. Pitaj ti, šta da ja pitam. Dobra je. O, dobar dan. Dobar dan. Reci ti meni, curo, gdje ideš ti? Pa samo tu malo naprijed do stanice. A šta nudiš? Pa evo imam kruške. Bem ti kruške tamo, jabuke ovu kruške. Trebaš ti krušak? Ne trebam, koji će mi kurac. Curo, izvini, ne možemo te povesti. Ajde, čao. Posle 10 minuta vožnje, momci opet nailaze na novu štoperku. Dobar dan, gospođo. Šta nudite? Dobar dan, dobar dan. Pa evo, redaljku. Redaljku? Jel, Mrki, jel trebaš redaljku? Morat. Ne trebam, ja, ajme dalje. Jel ba, znaš šta kontam? Kaži. Ova zadnja sad što smo zaustavili. Ja. Šta je rekla redaljku. Ja. Ne znam šta dođe to redaljku, šta je? Znaš ti? Nemam pojma. Šta da se vratimo, a nazad da je pitamo šta je uopšte redaljka? A mogu se, ko zna, možda je nešto dobro, a ne znam. Ajde okreći. I momci su okrenuli auto i vratili se nazad do cure koja im je ponudila redaljku. Jel ba, koji će pitati, mene sramota? Reći da ne znam šta je. Pa, mogu ja pitat, a možeš i ti svejedno mi je... A pusti, ja ću, ajde. Jel, izvini, curo, da te pitam, reci ti meni, šta znači ova redaljka? Pa evo, skinem gaće, dam tebi malo i dam njemu malo. Jel ba, Miki, treba li tebi njene gaće uopšte? Ne treba meni ženski gaće, ali treba tebi. A šta će, aj gori, smiješno. Ne treba, čao. Ako vam se svideo video, bacite like i širite ga dalje. Hvala na podršci. Crtani vicevi. Muško-ženski odnosi. Kako bi izgledalo da je Kolumbo imao ženu? Jer da je imao ženu, on sigurno ne bi otkrio Ameriku. Otkrio Ameriku samo zato što je bio neoženjen. A da je imao ženu, izgledalo bi ovako. A zašto moraš ići baš ti? A što ne pošalju nekog drugog? Pa nisi ti jedini. Bez tebe se ne može. Jesi li ti lud ili glup? Zar ne vidiš da te iskorištavaju? Ne znaš ni moju familiju, a ideš otkrit novi svijet. Što kriješ? Ne znaš ni gdje ideš. Kakva okrugla zemlja. A što samo će muškarci putovat? Ma nemoj. A zašto ne mogu i ja, ako si ti šef? Mene nikad ne voliš na putovanje. Nesretniče, ne znaš više šta bi si izmislio samo da nisi doma. Ako izađeš na ta vrata, ja se iste sekunde vraćam mama. Sve si splanirao, lopove. Ti si se to davno dogovorio s tim kurvama indijankama. Ti misliš da sam ja pala s kruške? Što kažeš? I kraljica će prodati svoj nakit da bi ti putovao. Što ti misliš da sam ja glupača? Što ima između tebe i te babe? Ne ideš i gotovo. Ništa se neće desiti ako svijet i dalje bude ravna ploča. Nemoj se oblačiti, ne ideš ti nikud.
Evo ovako nekako bi izgledalo da je Kolumbo imao ženu i nikako ne može svoj... De viš da radim, jeboga. Dušo, jel me voliš? Da, volim te, ne dam te nikome. Ja tako je ljubavi, ne daj me nikome, ja sam samo tvoja. Niko te i neće. Širite, lajkujte i subujte našu... Ne sam zajebala. Ne zna to cura da kaže, širite, lajkujte, subujte ili preplatite naš kanal. Hvala vam. Crtani. Vicevi. Pustinja i lavovi. Hodali pustinjom Panker, Narodnjak i Rasta. Kad ono iz daljine dolazi lav. Ma kakav lav? Lavčina! U tome trenutku Panker uzma pjesak u ruke i baca lavu u oči. To je omogućilo ekipi da pobjegne od lava. Pola dana hodaju po pustinji kad ono opet nailazi drugi lav, lavčina. Ovaj put Narodnjak baca pjesak lavu u oči. Što omogućava ekipi opet da pobjegne od strašnog lava, lavčine. I tako hodaju oni još 2-3 sata po pustinji kad nailazi grupa lavova. Kad u tom trenutku Panker i Narodnjak pobjegnu i popnu se na drvo, a ono stoji Rasta i gleda ko mutav. Viču Panker i Narodnjak, penji se budalo, penji se Rasta budalo, ba poješćete jebote. Kad Rasta odgovara, šta me briga, nisam im ja baco pjesak u oči. Širite i lajkujte našu stranu Crtani vicevi. Hvala vam. Perina ispovijed. Oče, mnogo sam griješio. Šta je bilo, Pero? Došla kod mene tašta i mi uz kafu priču i kresnemo se. Au, to je velik grijeh. Nije to ništa. Došla kod mene svastika, mi uz kafu priču i kresnemo se. Au, ti si velik griješnik. Nije to ništa. Došao kod mene zet, mi uz kafu priču i kresnemo se. Ajde ti kući da se i mi ne zapričamo. Crtani vicevi. Razgovaraju dva dječaka na autobuskoj stanici. Kakva je razlika između policajca i magarca? Tada prilazi policajac koji je čuo razgovor i upita: Kakva je razlika, dečko, ajde da čujem, kakva? Dječak sav prestrašen reče: Joj, nikakva, gospodine, nikakva. Kad na to policajac radosno odgovori: Tako sam i mislio. Preplatite i širite naš YouTube kanal, a mi ćemo se potruditi da odradimo što bolje viceve. Hvala vam. Crtani vicevi. Perica i drugari. Perice, zašto se ne družiš više sa Markom? Mama, da li bi se ti družila sa nekim što pije, puši i drogira se? Naravno da ne bi, sine. Eto, vidiš, neće ni on. Sine, jesi li imao kontrolni danas? Jesam. Jesi imao problem sa pitanjima? Ne, nisam. Imao sam probleme sa odgovorima. Jel, klinjo, šta si ti šetaš ovako kasno bez roditelja? Gdje živiš? Kod mojih roditelja. Gdje žive tvoji roditelji? Kod mene. Gdje živite svi skupa? Preko puta mog komšije. Gdje je kuća vaše komšije? Ako vam to kažem, nećete mi vjerovati. Reci. Pored moje kuće. Da li znate zašto krava pase travu? Ali prvo intro, pa poslije ćemo o tom. Crtani vicevi.
da se vratimo na temu, da li znate zašto krava pase travu? Pa nema ruke da je zamata. Stari prijatelji pričaju o svojim sinovima. Druže, de mi reci kako je sa Slađanom, tvojim sinom, da li je sve u redu, kako škola, jel se školovao on do kraja? Pa i nije baš. Nešto glumi, ali dobro mu ide, prodaje, ima najbolju rasu konjiva na cijelom Balkanu, odličan. Toliko je radodaran da je čak svom najboljem prijatelju poklonio svog najboljeg konja. Ali nema veze, de mi reci kako tvoj sin, jel on završio školu, šta radi? Moj sin je završio trgovačku školu, preprodaje aute, ima najbolju prodaju auta na Balkanu. Baš pre neki dan je poklonio svom najboljem prijatelju auto, BMW-a jedincu, brate. Pa dobro mu ide, čovječe. Deder Milane, reci kako tvoj sin Savo, šta s njim, šta on radi? Moj sin je bankar, radi u jednoj banci, dobija dobru proviziju od kredita, radi za neku dobru banku. A moj sin je toliko radodaran da je sad svom prijatelju poklonio stan, i to od 80 kvadrata. U tome trenutku dolazi Suljo i prijatelji ga pozdravljaju. Pa gdje si, Suljo, kućo stara, šta ima? Evo, mi baš pričamo o sinovima. Reci mi, jel tvoj još uvijek radi u onom muškom striptease klubu, kako se kaže, šta je on, gej, jel? Da, gej je, ali dobro mu ide. Pa sad evo, baš upoznao je, ima dosta prijatelja, jedan prijatelj mu poklonio konja, jedan najboljih na Balkanu, drugi mu poklonio BMW jedincu, a treći mu poklonio stan od 80 kvadrata. Ako vam se svideo video, bacite like i širite ga dalje. Hvala na podršci. I ako imate kakav dobar prijedlog i kakav dobar vic, sa veseljem ćemo ga odraditi. Praistorijska životinja. Perice, ajde izađi na tablu. Kaži mi jednu praistorijsku životinju. Mamuti. Bravo, Perice, možeš sjest. Ajde, Cigo, izađi pred tablu. Ajde, sad ti mi kaži jednu praistorijsku životinju. Sestruti. Gleda Perica svoju tetku kroz ključaonicu kako se tušira. I vidi kako se mazi po tijelu i stenje. Hoću muškarca. Drugog dana opet Perica gleda tetku kako se tušira. Kad ona opet stenje. Hoću muškarca. Treći dan pogleda opet Perica kad ono stvarno potušem neki frajer i radi posao. Četvrti dan ide se mali Perica tuširati, počne se on maziti po tijelu i vikat. Hoću rolere. Preplatite moj YouTube kanal Crtani vicevi, lajkujte i širite video, hvala vam na podršci. Balkanac vs Amerikanac, razgovor u avionu. Šta je tebi smiješno, matereti? Šta se keberiš već 5 minuta? Šta imaš to u ruci? Jabuku ili apple, kako bi vi Ameri rekli. Vidiš, kod nas u Americi su apple 2 put veći nego kod vas. Kroz neko vrijeme uzima Balkanac naranđu u ruke da je pojede. Šta se ti opet keberiš? Da ti je to u ruci. Naranđa, ili kako bi vi rekli, orange. Vidiš, kod nas u Americi su orange 2 put veće nego kod vas. Posle nekog vremena uzima Balkanac paradajz
kad Amerikanac se opet smije. A šta imaš sad u ruci? Ribizlu pizda ti materna, da ti materna. Preplatite moj YouTube kanal Crtani vicevi, lajkujte i širite video, hvala vam na podršci. Moje Facebook cure, ako se skidate za 200 lajkova, šta bi tek radile za 200 eura? Kako se na balkanskom kaže patuljcima? Raja do jaja. Podržite moj YouTube kanal i lajkujte Facebook stranicu da budete u toku sa najnovijim vicevima i forama. Hvala vam. Kaži ti nama, Perce, jednu smiješnu rečenicu. Moja baka kravu muze, vidio je se pola guze. Perice, dobro je, samo na zadnju riječ stavi samo prvo slovo. Idem parkom, vjetar piri, izgača mi kurac Kako se većina nas udvara nježnom polu kad smo pjani. Mala moja slatki paradajzu, šta bi ti noćas radio u špajzu? Sitna kiša u prozore štrca, mala moja hoće da se slika. Perice, ko je razbio prozor? Pa učiteljice, šta vi mislite da ću ja odati svog vlastitog brata? Vjetar duva, šljive otpadaju, trule šljive muve spopadaju, krmci jedu da ne propadaju, tvoje mi se oči, curo, dopadaju, tvoje oči ko farovi u fiće, ti si moje omiljeno biće. Mene piči depresija, a u duši mi je obsesija. Jevo materak te ne volim.